الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدعوكم من مد مفتاح فوتوغا ألغون من كوريا جندان غستوكوفا وغوتاكي فوتوغا عربي لفظو الشيخ أزهان ألغون من كيادفان كيادفين مدين إيغا شرحا ألغون من كيامن داني أديك بينو مكي عربي فوتوغا أصلو واني كم واها كتاكتو أدعوكم شرحا غوري واها تكا وكيوغن ديوما تبيفلونا ಅದು ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಕೋಸ್ ಕ್ಯಾಗಡಗ ಫಣರ್ವ ಕಮೆಟ್ ನೋದ 30 ವರ ಕಮೆಟ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಫಾದ ಶರಹ ಕೊರಮಂಗೆ ಎಂದಾನ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದು ಮಿಫ ಫೆಟ್ಮು ಕುರಿಂ ಮಿಫತುಗೆ ಮುಅಲ್ಲಿಫ್ الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله كي كم بيكل تو ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಎಗುಮಕೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಅದು فضيلة الشيخ الدكتور بكر ابو زيد رحمه الله كي سعودي عربياಗೆ ವರ ಫುನ್ನಾ ಬುಸ್ ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿಯಲ್ ಉಫಂ ವಡಾಗತಿ ಮೀಲಾದಿ ನವಾರಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹೈಗ್ಗ ಅದ ಅವಹಾರವಿ ದೇಹಾಸ್ ಅಶೆಗ್ಗ ಶೇಖ್ಗ ಇಲ್ಮಿ ಹಯಾತ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಶೇಖಕ್ಕೆ ವರ ಮೋಳು ಬೇಫುಳೆ ಅದು ಶೇಖ್ಗೆ ಫೊತ್ತಕುಂ ಸೂದಿ ಅರಬಿಯಾಗೆ ವರಗಿನ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಫಾದ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವಿ ಏಗೆ ಎಂಗ್ ಹೆಕಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿವದು ಕಿಯೋ ಮಿದ ಫೊಯ್ ಮಿ ಫೊತಕಿ ಹಿಲ್ಯತು ತಾಲಿಬುಲ್ ಇಲ್ಮ್ಗೆ ನಮಗ ಕೆಲೆಫಾನ್ ಲಿವ್ವಾ ಫೊತೆ ಮಿ ಫೊತು ಗವನಿ ಕಿಯವಾ ಕುದಿಂಗೆ ಅದಬುತ ಶೇಖ್ಗೆ ಹಯಾತುಗ ಶೇಖ್ ಅವರ ಫುನ್ನಾ ಬೂಸ್ ಬೈಂಗ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಮಣಿ ಮಿ ಫೊಶ್ ಶರಹ ಕುರವ್ವಾಫ ಮೇಗೆನ್ ಎಂಗೆನ್ ದನಿ ಮಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಫೊತೆಕ್ಕಂ ಫದುಲ್ ಶೇಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ ಉಸೈಮಿನ್ ಮಿ ಫೊಶ್ ಶರಹ ಕುರವ್ವಮು ಫಟ್ಟಮುಸ್ ವಿದಾಳು ಫಾವಾನಿ ತಿಮನ್ನಮೆಂಗ ಅಹ್ ಬಕರ್ ಅಬು ಝೈದಕೆ ವರ ಫುನ್ನಾ ಬೂಸ್ ಇಲ್ಮೆರೆಕ್ಕಮುಗ ಶೇಖ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮಾಣೆನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿತನುಗ ಮಿ ನಕಲು ಕುರನಿ ಶೇಖ್ ವಿದಾಳುವೆ ಬಸ್ಫುರ್ತವಗ ತೆರೆಗ ವಿದಾಳುವನಿ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಶೇಖ್ ಬಕರ್ ಅಬು ಝೈದ್ ಯದನಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗ ಮುಫ್ತಿ ಫದೀಲತು ಶೇಖ್ ಬಿನ್ ಬಾಜ್ ಆಯಕು ಲಜ್ನತುಲ್ ಇಲ್ಮಿಯನತ ಹಯತುಲ್ ಕಿಬಾರ್ ಉಲಮಾಗ ಮಸೈಕ್ ಕುರವ ಮುನ್ನೆ ಅದೆ ಎಫ್ಫಗು ಶೇಖ್ ವನಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗ ಫತ್ವಾದೆ ಮತಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮಸೈಕ್ ಕುರವಾಫ ಅದೆ ಇಲ್ಮಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಫೈತ್ಲಕ ಶೇಖ್ ವನಿ ದು ಕುರವಾಫ ಶೇಖ್ ಫೈತ್ತಕ ಬಲಾಲ ಅಳುಮ ಫೆನಿಫಾ ವನಿ ಇಹು ಜಮಾನುಗ ಇಲ್ಮರ ಲಿವ್ವಾಫರ್ ಫೈತ್ತವಗ ತೆರೆಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ ಫೈತ್ತ ಬೊಡುಕಮು ನೋತ ಏಗವ ಮಾಲೂಮಾತು ಗಿನಕಮು ಉಂದಗು ವೆಫ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನೆ ಸಾಫುನು ಫಿರ್ವರಗಿನ ಮೌತುಗ ಶೇವಲಿ ಉವ್ವಾಫ ಬನ್ನಿ ಏಕtere ಮೌದು ಐ ಕುಡಕು ದಿನ್ನ ನಂಕಿಯು ಮುಗ ಬೇನು ಕುರ ಹಮತಕ ಉಸೂಲ್ತಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೆನು ಕಂಡವಫಾವಾ ಗೈ ಎಫ ದಿವೆ ಬಾಬಸ್ ಮಿಹಾರ್ ತರ್ಜಮಾ ಕುರೈಫವೆ ಅದ್ಹಾ ಮೆಹಮ್ಮೆ ದುಆ ಕುರುಮುಗ ಬೇನು ಕುರಂಜೆ ಉಸ್ಲೂಬ್ ತಕ ಹಮತಕ ಉಸೂಲ್ ತಕ ದೀನುಗೆ ಗವಾಯತುಗೆ ಮತಿನ್ ಕುರಾನ ಸುನ್ನತು ಗಾಲಿಗ ಶೇಹವಾನಿ ಫೋತೆ ದಿವ್ವಾಫ ಅದೇಗವೆ ಗುಣೂತ ಬೆ ದುಆಯ ಅದಿ ಗುಣೂತುಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮೆ ಕೆ ಖಾತಿಮ ದುಆ ಕಿಯುಮ ಮಿಫದ ವಾಹತ ಶೇಹವಾನಿ ಶೇಹಗೆ ಫೆತ್ತವಗ ವರ ಬೊಡಾಲಿ ಅಳುವಾಲಫ ಅದಿ ಹಮೆಮ್ಮೆ ವರಗಿನ ಗಾಡಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹಾಫ್ ಶೇಹವಾನಿ ದಿವ್ವಾಫ ಏಗತನೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಫೊತ ಕೀವೆಸ್ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಫೊತೆ ಅದಳಗೊಂಡುಮೆ ದಾಸ್ ಫಹೆಗ್ಗ ಕಿಯವಂಗೊಸ್ ಶೇಖ್ ಬಕರ್ ಅಬು ಝೈದ್ ಉಳುವನೆ ರಿಯಾದ್ ಗಳಗೊಂಡುಮೆ ಬದ್ದಲು ಫೆನ್ವ ಅಳಗೊಂಡುಮೆ ಎದ್ದುವ ಹೆಗ್ಗ ದೌರಾಕ ಮಿಫದ ಇಲ್ಮಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ಸೆಗ್ಗ ತಿಬ್ಬವನೆ ಕೊನ್ ಅಳಗೊಂಡುಮೆಗೆ ಶೇಖ್ ಫೋನ್ ಅಂಗೈ ಮೆಸೇಜ್ ಶೇಖ್ ಫೋನ್ ನಂಗ ವಿದಾಳುವ ಇನ್ನಾ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಇನ್ನಾ ಇಲೈಹಿ ರಾಜಿಊನ್ ವರಂ ಹಿತಾಂಬರಿ ಕಮೆ ಮೇದು ದಿಮಾವೆಜ್ಜೆ ಮೇದು ವರ ಬೊಡು ಇಲ್ಮುರಿಯಾಕು ಮಿ ದುನಿಯಾ ಅಲ್ಮದಾವ್ ಕಿಯಾಫಿ ಅಳಗೊಂಡುಮೆಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ಲಫತುಗೆ ದುವಸ್ಫರು ಯಾಗಂಡಕ ತಿಂಗಹಾರು ಎರಳಗೊಂಡುಮೆ ಕಿಯವಂಗೊಸ್ಸ ದೆಂಗ ಶೇಖ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಬಕರ್ ಅಬು ಝೈದಕಿ ಕಿಹಾವರೆಗ್ಗೆ ಬೊಡು ಇಲ್ಮೆರೆಕ್ ಅಳಗೊಂಡುಮೆ ಎದು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ದೆಂಗ ಅಳಗೊಂಡುಮೆಂಗೊ ಶೇಖ್ ಫೆತ್ತಕ ಶೇಖ್ ದರುಸ್ತಂ ಹೋದ ಶೇಖ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ಅಳಗೊಂಡುಮೆನ್ನ ಸೀದಾ ನಿಬೆ ಗೊತ್ತೆ ನುವಿ ಎಹೆನಸ್ ಶೇಖ್ಗೆ ಫೆತ್ತಂ ಅಳಗೊಂಡುಮೆನ್ನ ಹಾಸಿಲು ಕುರಬು ಮಿ ಏಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಫೊಯ್ ಮಿ ಫೊತುಗ ವರ ಗೀನ ಗುಣ ದರುಮಯ ಸವಾಬು ಲಿಬೆನಿ ಫದ ವಾಹಕತಕೆವ್ವೆ ಮಿ ಫೊತಗು ಅವ ಎಚ್ಚ ಕಳಗೊಂಡು ಅಮಲು ಕುಫ್ಫಿಯ ಅಳಗೊಂಡುಮೆ ವರ ಗೀನ ಐಬೊರೆತ್ತಲ್ ಲಿಬೆಗೆನ್ ದಾನ್ ಆದ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂಗ್ ಬೇಕಲಕು ಅನೆ ಬೇಕಲಕ ಉಳುವಾಫವನಿ ವರಂ ಅದಬ್ ವೆರಿಕೋಂ ಹಗ್ಗೆಗೆ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಂಗ್ ಅದೆ ಹಮೆಮ್ಮೆ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ದರಿವರುನ್ ನಾವೆಸ್ ಮುಆಮಲಾ ಕುರವಾಫವನಿ ವರ ಹಿಕ್ಮೆತ್ ತರಿಕಮ ವರಂ ಓಗಾ ತರಿಕಮ ವರ ವಿಷ್ಣು ತರಿಕಮ ಆಕು ಅದಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಕಿಯವಾ ದೇವುಮುಗೆ ಉಸ್ಲೂಬ್ ತವ್ವೆಸ್ ಹಮ ವರ ರಂಗಳ ವಿಸ್ನವಾಗೆನ್ ಕುರಿಯಗೆನ್ ದವಾಫವನಿ ಎಬೆ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಫಾಹಗವಾನ್ ಮಿಸಾಲಕ ಫೈತ್ತಕ್ಕಿಯಾ ಇರುಗ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿಯ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ ಬದ್ದಲು ಫುರಿ ಹಾದಿಸಾತ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗ್ ವನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ಏಕೆನ್ ಹಾದಿಸಾ ಎಕಿ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ದರಿಕನು ಸಾಲಿಹ್ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮನ್ನಾಗ ಗಾತುಗ ಯಹ್ಯಾ ಇಬ್ನ್ ಮঈನ್ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ದುವಹಕು ಯಹ್ಯಾ ಇಬ್ನ್ ಮঈನಕ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಎಕುವರಿ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ ಎಫೆಂಬರೆಗ್ಗೆ ಎವರು ಮೊಳು ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿ ಬೇಕಲೆ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮುಗ ಯಹ್ಯಾ ಇಬ್ನ್ ಮঈನ್
salih baddalwege mi vidalwani khalifanuge bappafulu kihemi kurawwani khalifanuge bappafulu eba fene imam shafi wadanna waruge ahuge laganuge hifatta unnawani ala vidalwa balla kivegin he tigotatti haddawani ti oluwani kihinen he imam yahya ibn ma'in war haram wege mi gota mi vidalu wima salihun qas bappafuluge ariga mifaden dannawa dennawima imam ahmad vidalu wani yahya ibn ma'in gar dannawasha khalifanus ilmu hasil korban edenyamu e ahuge laganuge aneffaratu ga sippawash ademi imam ahmad wara bodu sana imam shafi vidalu fawa adi hame hemme imam shafi ves wara ginai imam hada sana ki walu vidalu effaharaku tiebe kalunnaki hadis ge ilmuge fannuga e rattawga ahulwerinna emihunge gota emihunge teren sahha mihunna sahha hadis taka war rangala enge wada gannawa bekalunna ehmema efaden sahha hadisen otiya timan kalifana bonadevwash imam shafi tawadu verikamu boda vernuwa mege midalu basfule khod imam shafi ke sama war bodo hadisen meriyam ehmi ilmwerin eppe kala kone bekala ka muamala korwa fauge mifada foittaguge zariyan ebekadon ilmu hasil korwa e zamanuga saburi waragina foitta mi mawduga ilmun liwafa de bekadon nake efaden amal korawi bekadon mi foi fattawum sheikh bakr abu zaid rahimahullah vidala fami bani mi fotuga mi wa wahaka timanna miliyani sadestega ashegge miedu muslimum miwani ilmi gotun lohulwen fashafe ad islami duniya bala eruga eki zaman tawga ilmu tanawasve hinaruwe mifaden asfabe e mistakunge dirulumo kantattaka balaf embe mi hungem sa hangurama ge tere gula desur mistakun ilma durwe adi tadumodu kamen onnam faade kantate badimabe ehnas hamajehi fa islami ummatu istigrafon doswaruga ya adi ilma samalukan defawa doswaruga ilmu warabboda feturigende em sheikh bakr abu zaid rahimahullah medalwani sadisteka ashe mi doswaraki saudi arabia ga ilma barabboda mihun hijjahi ekamattaka mistakun annamunda doswarake mikamattaka waran ujala munutake timannen eba fene ehve den mi fel diun sababu mitanuga mekiya defan لا تزال تنشط متقدمة للترقي والنضوج في أفلح شباب الأمة بشرها ودمها أن تجدد لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تكرى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بهمه يعودون منه وينهلون فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفهم به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت den ekiya devvani edwaswaruge zuwanuge hituga ilmattaka ufedifawa shuuru ilmattaka ufedifawa ujalaka vidalwani metuge zuwanu sualu kurum ebade wara muhimmu massatawga ade ebami hon dini kantago teren wara funan ebabe finafa dini massalatawga den efo vidalwani ma yafrahu bil muslimuna nasran mikamattaka komme muslima kos ufa qur'ane zuwanu ilmuge terega uletam fenum khasakote ga sharo ilm den efo vidalwani hitta diruwa farag allah subhanahu wa ta'ala ge hostahir wantakama لا بد لهذه النوافل المعروفة بالسقي والتعبد في مساراتها كافة نشرة للضمانات التي تكف عنه العذاب والتعثر في مثال الطلب والعلم من تبرجات فكرية وعقدية وسلوكية. den efo vidalwan mi wara barakatteri osheken mi harmote indifa enemi on eba jehe algodu me rangalo gotuga faluwa den efo vidalwani ehen noniyamu waragena kuttaka mastadata zuwanuge terega dimavege hingadane egotum fikuri mazhab taka agadi gotonna ade akhlaqa suluke gotum adi eki baba jamaat taka mistakum behigen gos
ebbavantakam waraboda kudawegen gostane ade mitano shehu mi ishara kurwani din kiyawa kudinge terega bay faharu ebade bay dini mastatawga haruka shivuma ade bay faharu ebade eki fikurtakuge sawbun asaroba kure bay kudin misalaka hadis qabul nukra kudin taken uleda nota bay halattawga uledana akhlaqi gotun suluki gotun mistakunna muamala kuraru ma haruka shibayka nota waki egen jamaat tan hada mistakunna ekahari wegen niskituge jamaat dukolla bayko satweda a sheikh vidalwani mi o barakatter o alugonumen rangalugotuga indagen e tarobiyatu nokoffinama mige gellun take wegen gostan a sheikh basfule sab nimuni den efahu alugonumastu visnaden je kamen e rabbani bodate ilmeri mifaden kiya waaka mihaden buna waak bayfar alugonumen ibene darustawga ada ilmerin rabbani ilmereke vidalwani ege muradaki mi ilmu kiyawa kudin ayima ekudin tarbiyat kurun ad ekudin emme kashigen wa ilmu emme furtama difa den efahuga bodati ilmuta ekudinna kiyadi ei hagigatu ga rabbani ilmerike ilmeringe istidahuga hem rabbani ilmerin mi kurawwa kamaki din kiyawan anna kujjasa bodati mastataga wahaka dekki memme furtama ekujja ege terega garguwan dufanno dabban ebekadu me haddawa gotu ke kudinna ekashigen wa kudi rangalu faada huri emme basic ilmuta ungannawa debwane misalaka ihu zamanuga ilmerin gari han hadis kewan kudin ayma fonuwa lappa ta furtama qur'an daskoggen annasha qur'an hidaskoggen annasha adi ilmerin gari hon adabu unganegen annasha rangala liyan daskoggen annasha are bahu gawayataken hore imla gas ekun kenya kul liyanya mo waran udagwan kuriyadda e are bahaki emme akurakun emme fiyekun muli maana ekko foralala bahe em vefada undagu bahe ege zaatuga daskuram fasiha ehanas e war tanawas bahaka vima bay kudinna eba undagu are bas ege hagigatuga deneganna em elmerin me haddawa gotaki kudin ay matarbiyat korabana kiya debbani emme fordama kebwana meni foteke mimeni ilmeke den efo kureddana hennuna me wa gotaki kudin menagani war bodati fetta nagan asu hagigatuga ege ehunna waakatake kudinge las ikurni takan istiaben noe walagonu me ben ustadum vidalwe mehaku hataru foi rangala kiyawa fiyamu emyo ilmere kavwana war fase det walagonu me misnale ar fortame ikkulara wada fa hataru fotek kyaga ilmere menya me hada fase kamake ehnen no e hataru fotaki ilmuge kandu hataru kandu e hataru kanda wade veni emihaku ege kurin omure not diha fanara vihi eharu hedako filmuge terege e hataru fotaki shaykh islam ibn taymiyyah ga majmu fatawa adi mazhab to fottaka badar muqni nota majmu adi fathul bari hadis fotek ga sharahe sahih bukhari ga sharahe efahu ga tafsir badar al hafiz ibn kasir dubwafa tafsir ibn kasir mi hatar fot kiyo matta kay kurin araibas uganenje adi areba gulun huri baragina fannuta adaba balaga unganenje efahuga ekujjaku dini ilmuge maana denagotuma kommes waraka sharu ilmu kiyevanje fiqha hadisa usul fiqha mi maadata kiyam wafu den ekujjaku hisabam midani ekujjaku gagandaka mihar olgolmen tasawwur kornya bachelor's degree nime form ifetta rangala kiye visne hisaba ekujjage femwar midani ehmema ilmaki warbodu kande ege tarbiyatun algodu me tarbiyat libenje وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تأشف المنكسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا بصيرتهم في الضلال فيستلدوهم وهم لا يشعرون. Eshe vidal wani timam wane mi kurin kuda risala mi fata kuda fotel lefa at-ta'alum ma behegotum efashe livwafa magadu sawbaki bay kiyawa kudin ekudinna ekashigen nuwa masale tawga wahaka dekkima aamunge terega fituna ufedi ekudinna nuisne bay masale tawga wahaka dekkima mujtamauga ekeki baba guntan ufedunim she livwafa foten at-ta'alum kiya fote shehwane ega mifaden olon warafati bi kudintakegge wahaka timan nawane bayan kofa ei ebamihum makfuradegen wasdana tiye adi emihunna neengi tibe ekamuga teren ekko gelligen gosdanate hushego wakronemun
එහෙම ෂේහු එබේ කමුග වර බොඩම් මසෙක් කරවවාෆා එහෙම බයි කුදින්න එබ හුරි දීනි මස්සත ඔලිෆා සාක මුජ්තමෝග මිහුම් ගේ මෙදුගේ කේකි මිසාක මෙවැනි ජමාතක බයි කේකියා මෙගත වාහක දක්කා මිහුම් බෑබෑ කුරුමා අසු ඉස්ලාමි දිනුග වර බොඩ බාරලෝ ෆවේ එකදි ගඩකන් එබ්බෑවන්තවම එහෙම ඒකමෝ කවායුත්පස් කුර්ආන සුන්නතුග මතීග මිස්තකුන් එබ්බෑවම කුර්ආන සුන්නතුග නස්සතුකුන් වර බොඩ බාරලෝ වාෆවේ එහෙනස් ඒ තර්බියතු ලිෆානුවා බයි කොදින් බයි ෆහරු එබ මිගෝලි අලා නොබෑ ගෝලියෙන් අලාගෙන් හක්කු මගුන් එක්කිබාවගේ බදේ එහෙම ෂේහ් විදාලුවන් මේ කුරින් එෆෙත් තිමන ලේෆාවානි ඒ මවුදු වශය واليوم أخوك يشد عضك ويأخذ بيدك فأجعل نوع بيانك رسالة تحمل الصدق كاشفة لحلتك فها أنا لا أجعل سيب القلم على القرطاس فاتل ما أرفض لك أنعم الله بك عين එෆෝදන් ෂේහ් මේ විදාලුවනි මියදු තිමන් අනෙක්කාස් මේකම බාර දෙයන් ඉතුරු ෆොතකේ මිලියනි එයි තිබාට්ටක තිබාග තිබා zීනෙන් ඉතුරු වරුගත කොද්දියමෂ දැන් එෆෝ මේ විදාලුන් ෆත්ලුමා අර්කුම් ලක අනම අල්ලාහ් බික අයිනන් තිමන් මියදු මිලියා වාහකත රංගල කියාෂෙ අල්ලාහ් තිබාගේ ලෝදා නියුමෙද්දෙ වාෂ අද ඒක මානයකි වර මුෆාවරණ කන්තත්ත مفكيوا ميهن اللواش الشمع على أن التهني بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام وأن العلم هو أصل ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته ولهذا أناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العروض كافة شام විදාලවන ෆහුග ඉල්මකි වර මුහිම් වෙච්චක ශරියතුග ඉල්මට්ටක මිහා බජෙහෙ රිවෙති අදබු අඛලාගු දෙනගන්න مكارم الأخلاق ريبتي أدبا أدي أخلاق إم بيهو زمانوغا علمرين ميكم واني وارتا كرواف إم ألغون من فنيكن داني مساكا ابن مسعود داري بارو ابن مسعود أريهم علم حاصل كربي بيكالونكي ابن مسعود علم ركا تري كربي كودا إم بيهو زمانوغا علم وينكو أوهارا بجنما علم وريك مجيدوغا إم إسكو كيوان إنا داري بارا كودين إشينان علم وريك غونديغا شين وافا دين علم حاصل قدنه ادي علم فطران امثال اقول ما فنيگن امام مالك داري ورنگ تريم صحنونا محمد بن حسن الشيباني مفدا بيفلم امام مالك فهوگ امام مالك علم فطربي ابيكلو هم امام شافعي كيس ام اس داري ورن افدين عمل كربي هم اگوت امام محمد كيس ام اس داري ورن افدين عمل كربي مفدين اقول من فنيگن دي komme ilmeriye bes ebekalege arihuga uluwa ekeki bekalun ilmu hasil kurawwafa den e ilmu faturawata ehme mebekalun daskurawani ilma ada wafdaga me huriha kame eku ekika كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وها එහෙම එබේකලු මෙහෙද්ද විගතකි මජ්ලිස්තෝ කියවා දෙබ්බම් වගෙන් ඒකි ෆත්තල් ලියවි අද බෆලාගා බෙහෙකොත් මේක මිසාලක හදීස් රිවා කරවා බේකලු ලියවනි හදීස් රිවා කරම කුදින්ගේ හොන්නන්ජේ අද බෆලාක්ත දැන් කුර්ආන් කියවා කුදින්න මිලදෙනි කුර්ආන් කියවා කුදින්ගේ අද බෆලාග හොන්න ගොතා බෙහෙකොත් එහෙම ඉමාම් නවවි රහිමහුල්ලාහ ලියවා ෆාබාන් ෆොතේ ආදාබ් හමලතුල් කුර්ආන් කියා ෆොතේ efatu gawan kiyet Qur'an kiyawmattaka mustafu gengulene gota wudu ko gen kiyawma miswak kurma mifada ribeti akhlaq ta kiyade wa funnan adi Qur'an em awah kiyeni kita duwahunto Qur'an awah khatim kurma ki konkal kametto mifada wahakatan efettawga kiyade wa funnan hame gotan adabul muhaddisonge adab akhlaq hadis riwa kurwa bekalonge kantatta bahattan jehene gota hadis riwa qur'ane kihenetto hadis liane kihenetto misalaka sallallahu alaihi wasallam kuruko hamekan sawdel li vidanto avaskollah
mifada wahakatan ifettawga hunnan ilmeri bayan korwafa hame gota fatwa dewewa bekadunge adabtaka behe gotum muslimeri fettalli wafa ibn qayyim rahimahullah i'lamul muwaqqi'in niubure kelefanan warat tafsiluko fatwa de mihek kibay hunnanje sifata bayan korwafa hame gota qadingete kibay hunnanje sifataka din kiyawa ko din kibay hunnanje sifataka misda kunnan heyokantata amur qura mihun emihun ulenje he gota mikantata ilmeri bayan korwafa ve walgon meduge darus miha hisabun khurkhollanam yalgon me kanala fawa bagutu hame fawat inshallah denga duhek salgon me muqaddimage denga ba nimmale to mase qur'anam dua ki alame emmenna ki bes ilmu faada hasil qura adi allah taala alamenna tawfiq debba fawa rangal salih baykam galevun wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk